thela mandera ko manakranga pa meeting ni padot aru dalo ansungna mongsong bate mongsong ko pa sukapa mandera ko manakranga pa ansing ni kasabega pa aru ansing ni party ni NPP party ni National President aru Chief Minister Dr. Conrad Kesangma mandera ko manakranga pa ansing ni William Nagar constituency ni MLA our candidate pa Marcus N. Marak ye dais to asungin pa party na kasay tang dikyo ning pa party ni Dulgabarang yan na tomba pa sakanti song nok kudleng pa song ni nok ni Nokma Sorder President Secretary sakanti kasara pengram pagabay sol ko ansing matela krara dal ya sumayna namena ansing pagabay sol ko matela da krara ansing na namgapa sumay ko ninga a kandike na shima ko mole donang nagata skinga may na ansing ni MDC ansing na namena kanjo kumungani ko agana ha arama bebira mamang saloba ya jolni manderang mangsang jolni manderang MLA ni MDC ni NPP party ni anchini dalgapa pa Conrad Kesangmani aro anchini rekanggaman anchini gecham dalgapa pa Kesangmani party ko mamang saloba galon telja aro pangnan rekna kusyonga Hazal gani cicet belsior pengrang na simang angko na simang ni MLA da kaha aro na simang kadonge ang na belko na ha manderang na dangdek na manderang na kasana aro manderang kuri iduna gata changoba changjauba na andalen ibo ni mo na simang ang ni pakreo dalbay pa responsibility balko gate na simang ang not na ha agak isikrai nga aba chingo bang ngen ning nakanirang komana mongsong bateya mangsang area ni manderang namen ni kubiya men ang baksa namen kamko ka partina kamko ka na aba chingo aro MLA nge dang dikyo chingo banga mistake rang ko ka aro banga ning nakanirang komana ene ba kasne agan sekian ikurai manderang baksa kumongi antang ko nami tari dao ancing bangin susok na kataman naha ane ancing nagkataman na repirang development ni ko man akaning nga development ko gumat ko na ka nagta sa change mana development ko na simang sakan tiyan ka sungadam nukpito prang ko ang askang pa ka nagta sa kinga J scheme SRWP scheme rangko manderang na dangdekyo nagatan sini sorkari ni kita chamachum iya mangsang area gemek kon manderang dalo aganinga na simangan sakki rang ni gaman gemek ketam rangonan mengsa de banuba mengini meketam de sokjok manderang aganinga iya bersibongan iki sepo banga manderang community hall rangko manjok banga manderang school nok rang ko manaha banga song rangon waiting set spring chamber dentang development rako jikon manderang salan tiu nang negacem manaha banga manderang SRWP scheme ni tin rang ko ba manjok banga manderangan anching ni subsidy ni tin ko ba manjok housing ni aro dalo mandirang ya sorkari ko anching ni deleng pa Conrad Kesangma ko na men matelinga bini government sa gemuk mandirang na ong na siplay tin rang ko sukat ka pa development rang ko sukat ka pa ni aganinga repirang changa delga ba ko jarak na kita nanggen anching ni delga pa skangonin pa Kesangma 아루니 데판테 달로 안치니 미카오 동잉아 칭나나 마쿠스키야
방난 만들랑 코스 강도네 당대께온 치나겠다 스키야 아로 다알로 우와 니아모동에 만대랑 나 칭가바 우니 에밀레랑 옹파 에이 증거 방난 스키야니 콜아이 다알로 칭가바 담메 슈금 100% nami 당대께온 나만 자우바 at least gaban emirang gaban partirang ko baksa tususagen chimongode bersibungani gisepo nambate dangdeke un gaparang uniba o nga ane manderang dalo na simangan aganinga anga tela MDC ko dalo na simangan na men agani skill na ha jen salonga hazagini chichet emile chakatinga chimbiko china가나 하이 파티우너 이바보 에밀리 콘팅하나가 아로 망상디로 우쪽 벌시 솥봉아랑 옹풀쪽 MDC 동기자 르팽이랑 하나 시망 기스그라겐 와 수마양와 마이코 하나 하츠나 시망나 그막 들가바랑 나가나가 에밀리 코롱징오 겐추몽오데 망상어 MDC 콘스카겐 마망답게바 층아 구알라니 코닥저와 에네 나 시망나 쿠라 착강아 나 시망한 이랑 쿠바 남미 위야 angkuagana sengadangna bot kongen singni mangsang uni kubat sengna MDC unskabo nimna simang agana nga rapengrang jen salo anga nukabe so ni khasachi emili ko manaha mamang dakiba dengtang gizan na simang ni biani ko MDC ko na simang no naha namen kusyong mahar pingrang MDC manani sumayo manderang grabjok 만대랑 블롱엔 가차죠 아야오 마망답기바나 시망나 시머니 가타랑 코피이자 롱징니 만대랑 방코아가나 첨 앙니 사오바 소바 들가브랑 바가나 마이다 게로 망상오나 MDC 코 낫겐 블롱엔 칠라 층아 롱징니 만대랑 양이만 은호 나가 카메랑 코바 카파나겠다 블롱엔 칠라네 아가나 에니발 뺑랑 kasne rongjingni manderang ko agane kasan apjole ya mangsangni manderang naba kasan ape kasa chake apsan kumonge partini kita dalo na simang naba MDC ko natjok yan dalbe pa na simang naba onani nga yakon na simang ba pangnan gisgragen ya gana repirang dalo nga yek katako gisgrat na skani de dalo na simang ni gisgrani kita chingni kura chako ko dakani kita kamrang ko ka apply di salang bara ibas kajok anchini chief minister anchini national president dalgaparang dengtang nang chanchie partina anne dalgapa ko MDC ko bananga anne mangsang na ba MDC ko natahar pengrang talo anching gisgrana nanggen angaba banganing nekanirong gen chumongoba na simang ni agana ko knapa ay na simang na ba MDC ko ba takati onjo oningon pirang dasalo na simang ni gisgra plani salang ongen ana simang ko molmole donang na kata skenga na simang gisgra plani sal kata yan no kolgrix ni tariko na simang NPP partinan chini kumongani na apsan dake bot ko skana kata nagen yan ang ni na simang o molmolangani onga rongjing na develop kani zamano banga development rangko nang kuinga mangsang na gagani nga banga development rangko sing mangsang area na ba nanga ukunanga banga ko nanga repingrang ya kamko kana kita MLA MDC apsan milina nangen chief minister apsan partini umnakta nangen ongnam gizani di ongja hindi ba ongnam ngani nungen ini mana simang ni boto na tau pangcaket apsan partina oni ngamal pirang sorkar ni ibani jamano banga dengtang development rang kuniemang na simang baksa kumonge na simang ni nangnekani rang naba development ko ba kana gatamat gen ene dalo ang na simang na aganang na gata skenga oni ngaman repirang abibira ro kadonga skanguna batte bang batte botrangko ya sumayo 층아만겐 안층만겐 마이나만이랑 위야 सरकारी NPP ong plaigen NPP an सरकारी korek plaigen
anchingni mukhango dongengpa Dr. C.K. Sangmaan Chief Minister ong plaigen iniwia uningaman plak banderangan dalu kumungani ko dakinga uniwer pingrang ya cholko galnabe je pinrangan je manderangan skango absan kumung panagata manjachum daloba angana simang koba aganagata skenga hai NPP party unari babo gamat nan dogarang kowe donenga NPP party absan kumungi kamko kanagata nanginga bebening nekanirang bano ba mistake rang bano ba kuala nirang ungnaba donga reperang yerang ko absan chanchirme absan NPP partyo absan jakugai absan chetna arori baingpa election no jeonan chen correctioni tariko potkon genchum unubang bata potrangko on chinagata ana simang sakantiko molmola Uni umar perang ya sumaya na simang sakan tiniri banira salang dengan cemung omangba na simang ni cak pe ya mitingo susugatan ni ang ni perang ko ang ni dalgaparang ko sakan ti ko matele ang ni agana ni ko inon dontonga isol na simang sakan tina patyen yung China NPP party tangbang China plakon tela Mako Telingapa Tomani Padot Mandir ako makna kragapa Rongjing Constituency ni Emily Pa Jim Sangma Mandir ako makna krabigapa William Nagar Constituency ni Emily Pa Marcus and Marak Mandira ako manakragapa Local MDC Pa HR Sangma Dentang gadango NPP party ko Telingapa Plak party ni Karim sekarang aro plak leader rang aro dengtang mansaya nambega pa programo na dengtang song rangoni dengtang polling station rangoni ya programo bakurat na so pagapa plak ang ni kaasara pagaparang sunggapan ogaparang arwang ni plak kaasara berpinggak yan ang bega pasal aro yan ang bega pas sumayna ang aplak naskang no kapa isol ko matelching na nga kusyo nga talo ng taman siya yapi apo na sukpay sang satay na isimang sakan sikon grong tay na ya chol ko matnani na ang namin kusyo nga nagapay isul ko ang matela ang sini candidate ko ang matela araw tentang man siya na isimang ni araw ang sakan tinin kasabig pa MDC pa HR Sangma ko ba yan ang mega pa program ko organize ka anina ang ayaw chol ko ay sa kansikon matetsi na kusyo ma Pero na simang pakansin uya ya kulreks ni tariko election again aro ya election at sang satay Emelina at sang botang ko again aro sang satay at sang sorkari ko again Pwede ka man alo ya tentang candidate rang ni gisepo tentang political party rang ni gisepo badia candidate na aro badia dol na
Nasimang ni vote trangko no de. Nasimang ya area ko. Aro tentang nasimang ni noktang aro ketemrang na. Nam gini ko apa namat gen. Niara ko nasimang sakantian name ntuwe sancie ya election of vote trangko uta nanginga. Ya yang apa bersibungan ni gisepo ya NPP government actually acak songko aro Meghalaya state kembakon develop ka na aro tengtangat na sengarak pen kam ka aha aro ya bersibungan ni gisepo baka tengtangan ni ko ba at sendalo na batninga J development rangko aro kam rangko dianggap pa belsi sot pribongan ni gisepo Meghalaya state makjahat ya dianggap pa belsi bongan ni gisepo baka wakam rangko ya NPP government talo sukat na matnaha tanga gisikray nga PS ang masagini sumayonin Rongjeng constituency aro area ni Mandirang civil subdivision ko ya area o utna na nga ane demand ka atsum aro na isimang sakantin kuya PS ang masagi bangsang area aro Rongjeng area ni Mandirang na namin ka atsum aro biya pangnan Senaba akan rongatsum bangsang area ni Mandirang aro Rongjeng area ni Mandirang mamang saloba ang gugalja ang guwalja unigaman bisong na civil subdivision ko ng chumota ansang baso ko ba ansang cholrang ko matnodi haidang ni dong betungo matgen mamat jawa neba ambano ba chol ko matnodi NPP government ko na matnodi Achung Rongjeng na civil subdivision ko otgen penebia sindaba agan nongatsu ini kaman angan amen kutsiyok nga lokaba isol rianga pa belsi bongaw NPP party na sorkari ko na chol ko na ha ini kaman rianga pa belsi bonga ni gisepo PS sangma sagini magsonge dunang pa civil subdivision ko ya bersibungan ni gisepo singa dalo susukat na matjok civil subdivision ko abat singa taha aro ya plak kamrang ko singi nakani magsongan ira singa matadpet administration ko aro government ko public ni sipa unat singa sukat na ska governance ko singa matadpet Tentang area rang ci tentang offices rang ko kuliye cina ornas ka jeda ko de public rang namgepa service mamang nikneka agree sorkari ni tentang service rang ko radamat gin ya magsongan niyo ya dianggap pa belsisa belsigni ni gisepo cina tentang biap rango civil subdivision rang ko naha getal block office rang ko jok tentang PWD division ko na ha ang amasya ya area ni Mandirang ba tentang manca namgapa administration ko apinga tentang manca magsongan nito nga dasyo MDC binispicho sana pa pinang naisimang gisagana ng gin ya nakpa namgapa kamrang ko susukat na de Chief Minister aro government ng nasimba maksa dong jawde Chief Minister aro government kam ka jawde ya dal ngapa magsongan ko mamang saloba susukat na matjawa uni kaman magkangchi ya nasimba ni magsongan ko susukat na de nasimang surkari baksa og nanagin je governmentan ba je partyan
Bakangci surkari ko rutnasinga. Ya ko ne simang niye. Ya parti ni kandidat na vote ko utnosa. Na simang niya magsongan nirang susok na matgen. Uli gaman hayat sengkuk bong na. Na simang sa kancin kuya. Dalgapa. At sini steto. Dalo black kepa parti. NPP na agri dongzai nga. Dentang opposition dolrang ba? Damen begrijo. Damen memberang kumiyaha. Bakbata mandirangan. Dalo NPPO. Kadongi. Dalo NPP parti na support ko otinga. Unigaman. Ya hazar gani ko tambal sini election o. NPP partian. Surkari ko ragtaigin. NPP ni government o palaigin. Unigaman at sing gepensi antangan ni bot trangko at sing galjana no sokak jana. Ande ba? Ya nam gepa mangsang area ni nam gepa maksongani ko. Jeda ko de at sing sokat namat gen. At sing NPP parti na je partian surkari ko gen. Ya parti na are ya parti ni candidate na at sing bot trangko ot na. Ani ya so many bako ang anak semang sakan si ko na ngamot munaska. Dalo tentang dol ni candidate rang ribagin. Independent candidate rang ribagin. Aro na semang na tentang kucakan ni ko kucakin. At di pingrang na semang gisakan na ng gen. Independent na no ay gen. Independent MLA Matnoba. MLA scheme na agri. Mamang namgani ko prabayo tamat Jawa. Ariyo na simanidal gapa maksungani ko. Independent MLA de mamang salabat susukat tamat Jawa. Lalo ya independent MLA rang candidate rang. Ya independent candidate akani nga. Ambuno. Tanga by chance MLA ko maknodi. Ang ba NPP paksan ko mo ngayon. Hindi akani nga. Berpingrang ay ko na simang na akan na kusyo ka yan pakte NPP ni Palwa namin blocking nga mandirang namin kusyo nga aro yan pakte nga namin kadongi nga NPP chu gamagbal kumat ni nga surkari kurkin udah man nga darang bagapan party support ko ayda ng jana badunga. Aro ya independent candidate rang. Jenangan dalo NPP partiyo na paigen election sa mono. Ane akan keparang ba? NPP baksade. Mamang ko ba akan kekuzade. Mamang discussion teng baksa dongja. Aku de chang saba grunga dongja. Unigan makangsi mai ko takken dakjawa. Jengade ubija. Jengmangde mamang discussion dongja election ni gaman. Unigaman yan Nasimang ko jajat na tol na dalo ya policy lang ko bisong katlinga ya dakpa mamang ba bisong ni magsongan ni dongja may na magsongan ni donga ode angko president ko bisong grong gensam chief minister ko grongi nga dikitak na chancinga ane ang nakan gensam di ba ang mengde mamang discussion dongja ar mamang dakpa magsongan ni ko ang baksade discuss ka atong charpinga. Kung naman yan ako na simang bibira panabi talo NPP ni Pil Blongin ang mga bagsang area ba riyang pa election na bakten botrang takdoy nga dentang Rongjeng area ba skang na bakten botrang dalo takdoy nga kung naman nga amaygen ne kadongi nga andi ba na simang aro rakbate kam kabo bangsang area namnam ka pa development ko bana dal ka pa na isman ni magsungan nila ko sukat na isman namgap pa margin ko nodi nga ba aro kusyo bati nga ba kam ka na matgin rakbate nga kam ka na matgin ane angaya sumani ba ko aganas ka pina dalo ya NPP government ya dentang dal ka pa development rang ko o nan baksa dalang sini ka big it sa ka pa dentang nuktang rang na nga daksakan nilang ko otninga
Talo baka chini self-help group rangko achini mi chikma group rangko chiga chmonge organize ka emang baka self-help group rangko chiga tharijo Meghalaya state kemakon hazar sotpri na batte ketal group rangko chiga thariya aruya dengtang group rango lak pri na batte dalo member rang donga aruya group rang na aru member rang na riang pa ya belsi bongani ki sepo ya NPP government recha bri krona batte nga tangga peserangko ya self help group aro IVCS group rang na chiga utnaha yarang chi nasimang sakantin kuya achini dengtang group rang baka dakchakani ko matjo dengtang chonchon kepa dukan rangko kuliah business rangko kulijo chonchon kepa factory rangko bosu rangko brem machine rangko bre dalo chips rangko taringa juice rangko taringa naki dengtang processing unit rangko kulimang baka bosu rangko dalo sini baka parang tariye bosu rangko palle dalo janggi tanginga uni gaman iya dakpa namgepa kamko jeda kode chiga mekang chiba aro nam batte ka namat gen na simangni kubongani ko chiga nanga dalo fokus plus ni true Longjing area hazar dok na batte chiga beneficiary lang na crore tam tangka pesa ko chiga swaliu naha baka manderangan manjok swabarang matkujenga uni gaman jerangan matkujacem na simang jajeng na nang jawa ya scheme de universal scheme ka ya scheme ko de chiga plak noktang rang na chiga utna muksonginga je noktang rangon MG NRGS ni job card tunga plak noktang rang ya tanggap serang ko matna kra uni gaman jerangan matkujacem na simang register ka ode matnagin aro jerangan lekarang ko nahacem nanti ba tangkarang ko matkujacem na simang jajina nang jawa may na bano pa likarang hayda chungjaingin ba type ka matungo bano ba na simang ni account ni number rang ni mistake rang dongingin yarang ko gemakon chiga dalo check ka gemak mistake rang ko correct ka emang tanggap sira ko chiga cepatkin ani ya somali bako ang kana kusyo nga aro ya tanggap sirang de lono jani yarang ko na simang chokpala nang jawa baka mandirangan dalo nasimang ono na ibay lecture ko ninga yade loan sa chotpala ng gen ani nasimang ko kinatinga uni gaman nga sumay ni bako nagya ka na ska yade loan ongja may na dalo iya tanggap serang ko nasimang na daksak na muksong isa ya NPP government ya scheme ko introduce ka jo uni gaman ya loan ongja aro iya ko na simang chotpala ng jawa getang gepara ya scheme ko nga belsi antian dakna maksonginga uni oto de je memberangan dalo iya producer group rango thariye na simang kam ka ingacem ya plak member rangna plak beneficiary rangna nga hazar bonga ko member hisape na simang ni group ni accounto member sak prako hazar bonga ko group ni accounto cepatkin aro fokus plus ni true singa hazar bonga ko na simang ni personal account cepatkin uni oto de hazar bonga group account aro hazar bonga personal account belsian tian singa loktangi praknan singa hazar cikeng tangkap peserang ko singa otgen ini ya sumai ni bako anga na kusyo uni gaman na pingrang ya tentang talo nam bega pa scheme rang ko talo ya government na simang na utninga ya government ya NPP government na simang na ya rang pudakinga uni gaman makang siba jedak ko dian ceng ya dak pa scheme rang ko aro nam batte ceng implement ka namat gen hayan ceng yari baing pa electiono an ceng kubong na may na kubonga cisa an ceng nam pa MLA nam pa sorkari ko aro nam pa government ko an ceng namat gen una agree talo na sima sa kantin uya Meghalaya state yari ang pa belsi bonga ni gisepo ateng tok tome talo janggi tang na matnaha mamang problem gri talo manterang
kam kana matninga unigaman bakang siba jeda kode acheng na me tome acheng janggi thangna matgen acheng NPP party o pangchake MPP party na ka donge acheng kamrangko ka na aneya sumai ni bako anga kada kusio a pinang acheng sakantin uya acheka song ni mandera pangnan dalgepa kunia maina acheng sakantin uya dalgepa gri de acheng brang game dalgepa dongjau de acheng ni mandera na sawa simsakin unigaman acheng pangdan dalgepau pangsakna nanga leadership ko acheng nanga kalau tentang macam no kepai sol acheka song na ro Meghalaya state na ro notice na yan china na begpa NPP party ko china partia ya party ko PS sangma sagi acheka song na Meghalaya state na ro notice na ya ko biya thariye donangjo unigaman hayan ching ya partio pangchake ka donge acheng makangsiba ya parti baksa kam ka na ya parti ko makangsiba acheng jakalang kuna aro achni ya parti ni candidate rangna acheng namgapa support rangko otne acheng MLA rang okatna ane ya somali bako angan isimang sakanci baksa mongnaska aro isimang sakanci kon angamot mulaska maina achni ya parti dongjaude achgo dalgapa dongjaude achni jat branggen unigaman ya electiono nasimang MLA sanokja hindi ba dalo nasimang dalgapa na ba nasimang vote kainga ya electiono nasimang MLA sanokja hindi ba dalo party na aro sorkari na ba nasimang vote kainga nasimang ni MLA sanokja hindi ba dalo nasimang chief minister na ba vote kainga unigaman yara ko achang gisikrat na yari baingapa electiono kolrex ni tariko hayan chang sakanchian kubonge maximum margin ko otne achung ni candidate pa Jim sangmana kitab ni noksao vote rangko otna aro biko chiatna ani na simang sakanchi kon kubonge na simang sakanchi ko mole ang niya kanan ko ang ayanon dugtong na kusyo nga lokapa isol na simang sakanchinan patichina achika song aro Meghalaya state aro NPP party pangbangchina lakon matela